naimbag kapanggal tayo amin kaaruba sa din naman na po tayo inyo tata danggayan da kami iti laso ti talong nga oras sa napnuan iti samiweng tibiyag kanayat ni Ilocano dito lang po kasamitan nga radio station 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit of course with yours truly Manong June Serialas together with John Mark Pastor Operator Embalsamador pubigbiga mat data. Anyway, kasta nga rod kaaruba ket dagiti special request and dedication nyo mabalin nyo apo nga i-text ito official text line ti istasyon 0915 071 3686 ket kas dito ay Dagdagos. Dagdagos ng damata bumasang ket kanayon dayto latang adalatang padaan lata. Okay, nagyaman kami apo kada kayo. Taga Barangay Salvador, Santiago City. They keep texting us every Sunday da kita Barangay Salvador. Tanda niya nga bumisita ti Jayan ka taket ko ma-meet isu dati personal. Wow. Please feel free to invite us apo no dak okasyon nyo dita de paaryo. Mabalimbad nga may kami laang makipangan. Makikape. No worries. Iti talent fin. Kasi lang nga po. Ngam kahit mi dito ay special nga kape. Siyempre, unlimited. Hangarod, alam mo dahil tayo yung kunda ba yung agyaman ka digiti umay ti mabuno, iti rabi sadyay apa nagrambak mi, iti pa nag-graduate diyan ako, jay Barangay Villa Carmen, Ramon Isabela. Thank you so much apo ka digiti imay, nga bisbisitas, and your too many to mention, isong Todos los Santos, yes. Especially dagiti iti mulong, digay kusina, dagiti Dakal Gobyerno, digay wabwab team nga dandani na makipindang at darabi diragsak na syempre. And kadagiti nag-sponsor iti prices, thank you very much. Iti katugtugaw na itatanga aldaw yan, the newly elected and of course isunti barangay captain iti barangay mi Kapitan Eddie Romeo Eddie de la Cruz. And of course kagawad na mutan. Ngarod umunang asunata ipaaymi kadagiti isu amin na napo nga mangal aldaw agman maneho makichenchen pasahero makipalpalengke aglablaba again in now anapay agplan-plansya. Duma a motor ti mabalin mo aluganan adda darumog adda tarangad adda batit adda damulag adda na buntog adda na partak adda ken kan namang pairiyag an ti TMX no taram may kumugtarnat Luraw sar pabara empay samtu masakayan an tay dakal abig pagmatangan kan ngagkay kayang kaslamasat ak pay tasalang sumalpa kan dito'y bagi scooter lang tanagbasit lalaing tiyag kapet idanong katinggat langit mabnek kalak nga agsakay tanumaklat ay ket bumbak pay uray scooter nagsileng ken nagtibay iskut tar uray kalak agtigat-tigar gar uray bating ay anyan anak kebkar intan nagpatiwar-war iskut tar uray kalak agtigat-tigar gar uray bating ay anyan anak kebkar intan nagpatiwar-war. An ta TMX no ko taram may kumugtarmat
Browser pabara empay samtum masakayan an anuantay dakal abig pagmatangan kan ngagkay kayang kasla masep ak pay tasalang Sumalta kan ditibagik Scooter lang tanagbasit Lalaing ang tiyag kapit Idanong katinggat langit Magnek ka langit nga agsakay Tano maflat ay kat bumbak Pay uray scooter nagsiling Yan nagtibay Scooter tar uray ka lang Agtigat-tigar gar uray bating Ay anyan anag tebker Pintan ng patiwar-war Scooter tar uray ka lang Agtigat-tigar gar uray bating Ay anyan anag tebker Pintan ng patiwar-war Scooter uray ka lang Agtigat-tigar gar uray bating Ay anyan anag tebker Pintan ng patiwar-war Scooter uray ka lang Agtigat-tigar gar uray bating Ay anyan anak tebker Pintan nagpatiwar-war Umunang rata po nga nagmensahe kada kami na imbanggal tayo manong ading greet kuman dagiti taga Barangay Salvador. Request ko man dati baby kay Neneng te kapsatyon Nora Sarmiento iti Barangay Salvador. Agyaman kami kapsat. Good PM po mga kuya. Greet ko nga po lahat ng masisipag na magsasaka dito po sa Cordon. Ingat po kayo lahat dahil mainit po ang panahon at happy 18th Manalon Festival Cordon Isabela. Fiesta po namin ngayon hanggang July 4 at request ko nga po Ilocano ng Inkaman. Thank you po kuya and more power to your program. It's me, Mary Ann Seculias from Cordon. Thank you so much. Naginad tayo ng lugar. May sabay. Naimbang pangal tayo manong June kan JM Great Kumanti Family Foronda dito Villa Marso Cordon. Thanks po. Request ko man dito Halsema. It's me Mark Foronda. Thank you so much. Kita man. Good afternoon, Uncle. Request ko man dito Arapaap kung na nagad. Hindi namin baga na sino. Medyo may amo abuti nagkapon na. Okay, nimbanggal daw kanya yung manong June kanya yung kablao man aming nga taga Santa Maria Etiaga Isabela ng Runay Family Sagon Tableso Ken Valera. Request ko man dito Sukisok. It's Pablo Tableso. Agi manat. Kablao mamat agaji balay ba ni nanay ko Lourdes, ni ading ko Julora, ni Bayaw Anthony, naimbag nga pa nagdingdingagyaw, nagiglablaba, dita. Aywan, nagpakalikagong di rabi. Kablawan na kami mamuno bigat kung kunana. Okay, ninong mo. Nininong ko nga Danilo Morales. Nilo ulaw di rabi. Ulaw di rabi. Basta unay nga taray ito mo, mapandiyan tablado. Kadangkal nga Edgar Badwang, na yung binaganda nagi di rabi ka. Nagi wabwab, dakal goberno. Nagi babasi. Apo dakal goberno mo nagbabasi mo ti height na. Mati nagal natin grupo da. Nagan lang dito. Dakal goberno wabwab. Kan apo nagtagarida iso nga dakal goberno. Aywan. So nga wabwab ko na. Wabwab. And nakita mo online tatay kamanti kong daway sagbay nga kumansyon taman na iti may isa. Kuna ni Eileen Graniel Valdez na yung Bagrabio Apo nga naman. From Saskatchewan, Canada. Canada. Ay, rabi nga talaga di jay. When it's almost midnight. It's midnight, I should say. Watching ka naman ng Nelly Mariano, Labrador Fate Cactus. Stickers with puso-puso timatana. Naimbanggal daw karuba ko ni Erlyn Jane. Naimbanggal daw mat. Hello to my wife Jean Otanes from Jonathan Otanes. Good morning po mga DJ watching from Abu Dhabi from Love Heart. Kuna man ni Joan Villar. Hello Sir Jun kan ading JM. Nagaduda. Naimbanggal daw karuba from Venus Miramonte. Watching from Delano, California from Eddie Kamat Zamora. Nagsala nakita ka tayo ako kagbibuyan ni former mayor Wilfredo Tabag? Fred Tabag. Thank Fred Tabag so is watching with you. From Ma'am Editha Sadang Tabag. Naimbang nga pa nagdingding iyo, Ma'am Edith. Ken pa nagbibuhay yung met ma'am and sir. And we miss you so much. Kastabit kini Ma'am Reynalyn. Nakanain mo lang kanaw. And apo nagimas tay
spaghetti hindi di kuha na lako ng... Ay, napatas mo. Pansit man kanyami. Pansit, DJ Opisina. The best, Apo. Yan, thank you so much for providing us nice food, Aling Reyna, and keep it up. Nga Rod, may sabi nga sunata, idaton mi kata kayo amin ka Aruba. Adigenti second album me. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarosanen awanen ni ilukanan nga mamuki di panawin ay awanen bay di narumpi ano umisam mapagbingi atay balasang anadamili kalay santo pa'y santo makuti ay awanen tingkam isala tababaketen tadititenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napikit. Please do like and share our videos. Karoba, dagitay bubuya kata kami ti Facebook. Thank you so much. Please like and share, of course. Thank you for watching. To ating Julius. Good afternoon. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni ilokana nga mamuki di ununana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalay santupay samto makuti ay awanen tinkam isala tababaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti babaket tanu pumalsi ay napikit ay awanen tingkam isala tababaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napikit ay awanen tingkam isala tababaketen tadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napikit ay awanen tingkam isala tababaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen tima isala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napikit. Ayan, nagdagsa dagiti Facebook comments balong. Ikamanti gundaway na. And good afternoon ka dagiti manariman ng bubuyan ni Ading Sonia Castillo Santiago of Italy. Good afternoon. Uy, when nag-message dito na tayo pa mo live yun. Di ba na-share ko dyan link? Ayan. Link. Okay, link. As in L-I-N-K. Yes. Okay, nga ron karuba. Before nga bumasa ka, ipakaumumila nga ito na itong basit. At apo iti bisita mi. Iti grand winner, iti Ramon Got Talent. Ayan. Nyatim parang na po nga talent. Maaman nyo ito damdama. O mo jilungon na. Nariga mo na ito. Buo na dito eh. Okay, damdama lang nga po basit. Into no second set na ya. Mabalintang basta damdamalatan ang tabayanan nyo nga rod no apay nga isutin ang abak iti Ramon Got Talent. Sige, bumasa ka rodan. Kuna ni nya dayto Emerald. Basta Emerald nagan na pabati man mga sir dagi jay Iking family jay Dumabato Norte Madela Quirino. Oy nembag nga malam nyo dita Dumabato Norte Madela Quirino.
Pa-shoutout naman po, Estabilio family of Nagrumbuan, Kawayan from Arlene Estabilio of Kuwait. Wow, good Thanks afternoon. po, God bless Karuba. And Okay. good afternoon po kayo. Pabati nga po ang mama ko na naglalaba habang nakikinig sa inyo. It's me, Jennifer Palay ng Rosario, Santiago, Zari. And here's another one. Hi, Kuya JM ko na and he keeps on calling. Okay, sir, kablaawa man dagiti taga Aringay, San Guillermo. Iso da Rani Divina kan kastama ni Kuya Dalmas alias Pukis. Tapos ni Efren Quinones. Tapos da pare Rodi Fregiliana from Guili Saltat. Kuno naman? Saltat. Guili Saltat. Dito yung Facebook Live, kuna ni Joan Marquez. Hello po. Oh, hello. Hilda Ignacio. Good. Kuna na lang man. Good, kuna na. Kuna naman ni Ate Ella Banadero. Wow, love like the blue. Wow. Happy Sunday, Kuya. Ken ating guwapo. Apo? And Picture of talaga course, mambola. Our shirts courtesy of Manang Esther Calibuso. Thank you so much, Manang. Analay nga pumili, iti size ni Manang. Wana. Nato yan. Yan last nga nabasa ko. And of course, nakita mga nag-live na kuyang mo ni Maureen. Hello, good afternoon, Bem Bem, and the rest Nag-live of na? Giab family and Pastor Ita Bahagiao Sere. Kuna na hello, Tito Pangingik. And Lola June, miss you po. Sing How Far I'll Go. Iya siya. Oh my goodness. Can we sing that one? I I can't remember when we went there. How far I go. And of course, Tararan. Tatay of San Sebastian, paimbag kayo ni Annabel at madipay lang nga na sa ati kondisyon naman and kita antay damdama. And good afternoon, kinikabsat Manang Aida Pascua Clinton. Wow, kuna na. Madi makita di mensahe na. Ada nag-text dito eh. Na. Mak, kablao mamatitim aning. Kuna na mait. Adda kami dito italtalon, naka-headset kami. Kinilakay ko nga na uncle mo nga boy. Wow. Auntie Loz. Guys, kuman, Halsima. Ay, kaya pagbigyan ta, instant ano ni Luz. Ayan. And the rest nga nag-request. Waday usay kantina, sing igid di kalsada, sing bandana ed Halsema. Ayon pa'y banbantayan, di mistisa ay balasang, napintas na po daw iman. At ado'y mang aram, pabaro ay gogo apo, pagdaamin formado. Watak pa'y wat kumikid kuya, o watak pa'y iit ka, balasang ay naaamo. Naagdasan mo katko, nanabot san kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. At diyak ni namnama ay saktan bawlay duna, tinbalasang edhalsema. Umiguyod yan kanana ay kataman inumta, dilay dak duduata. Pinmatong sinlamisaan, ginaw at nan botelya, nabunsiyan din pusag na. Dadak ko digayang gungko, kaman magtatsan yas-yas ko, tanomalian maitokdo. Naagdagsan mo katko, nanabot san kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Naagdagsan mo katko, nanabot san kiday ko. Begaw pa'y isan inilak, sexy ay panag-aw-awak, yapuyong ay mankikilat. Woo! Yeah, alright.
Sema. Jay Manga. Hello po kuya, kablawa Manila kay kong ani Roger Sabado kanda gatoy anak ko nga kakapal. Nga request Ay. ko man kuya datay alas 3 di parbangon. Thanks po. It's me kuna na awa mo na gana. It's me. It's me only. It's you gayam. It's you. Anyway, hello ka Arnova kuna naman. Happy first day of July. Pakablawa man amin nga taga Difon. Happy fiesta po. Greet ko man amin nga aglaala ko dito'y palengke ti Difon nga makaturturo gimpagkada kayong ngaliwliwami. Pa-request man kuya tatay sabon. Sabon. Thanks po and God bless. Wow. Kahit Wow. kumati makadanon ita. Good afternoon DJ. Kuya John Mark, number mo nga ang cute kasi ng voice mo, nakakakilig. Wow. Ay, yay. Ah. It's me, kilig girl from Turod Sur, Cordon, Isabela. Tidakas na ading nagmit kayo ka. Dati tugtugar-gar ka lahat na nga. Dati akil-kilig lahat na ako nada. Anyway, I cannot announce his number. Are you going to pablaak your number? Go ahead for the sake of them. Oh, come on. Come on. Hindi pwedeng mag-air ng number dito. Ewan, dito lang tabalayan. Oo. Hello, FD. Oh, sige, tuloy mo. Naimbaga mga ito yung manong John KJM Kablao. Manda kami dito talon. Agin inana, agrara up kami dito pagayam yun. Niño de la Cruz, iti San Miguel, Ramon Isabela. Aywan. Diyan na nga ba di last week? Our last week winner. And kahit mi nga ibagang hamon sabi ka na ala di premyo. Ang pa yung baga ng TG na? Awang pa mo at awang pa mo nang Apang mati na pa yung masango. Anyway, ading ti pagkalaam di jay premyo kat di jay abay iti Valley Fount. Aji Avon di jay. Ngon, Avon. Avon kunana di jay di jay ti pwestohon mabali mong itugot ni bagat mo ta agrehistro mo tan tanagdakkel nga pagsapulan ti babae day na. Wow, kajig. Naglago ka lang iti Lipstick. lipstick. Bado. Kompleton and makatulong ti pa nagbiag. Napay lagi ti Wala na. Hello, FDD. Pa-shoutout man ti Barangay Barangkwag. Happy Patronal Fiesta sa amin. Thank you, FDD, and more power. See you very soon. Para guys, pukan tayo. O, ading. Thank you from Antinina Eliza Tamani. From Tamani at asawa ni Kagawad po. Yes. Nag-celebrate iti anniversary 14th? 15. 14.75. Hindi ko lang mo. Ayan, at belated happy birthday. Happy anniversary kada kayo. Aading ko. Kahit pagsasaroon ng ting request, in request at tayo ti sabon. Aday ting aroda. Nagmayat ti ubrak Lukas to'y nga agdigusak tay sa bunti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na kamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas kanasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin nag-idurun-durun sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusig ken pusong sabon akpay toy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglalunlo iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka
mayat ti ubrak no kastoy nga agdigusak tay sabon ti pagay-ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikitin nag-iduron-duron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusik ken pusuong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudum nagganas diagdigus agay ayang iti sabon aglalumno iyaradum ipababa ipangatum o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka nagmayat ti agdigos no tay sabon tay igos-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglalo no peke-pekel kadagiti mas masel agket ka nga kasla agsugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at kagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka data po ti Sonata Napalwan Safeguard sabon nga adabasit kurang na ana shampoo haan ay ka nagado ikaten nagagatal kadakwatang mapay din ang baga nga ikaten na ti kamoro o di ka di iso tinagdakal nga nakatulong kang ka diba agasen ta sabon TM Global makapaikat iti kamoro nga kakasla namuyulatan na keta nasaya ata dati sabon nga maintain iti kinadalos tayo no agdigos nga awan sabon nakaslahan ka nagdigos napagkalat tayo magbagi ken ako na to yan ang bangal daw yung Sir June and JM kantaan nyo madatay Timek nga isagot ko iti Family Baldonado dito Buena Vista Santiago Family Baldonado dito Rizal Santiago Family Baldonado dito Raniag Ramon tinangkablaaw Leone Baldonado iti Raniag hantama mo di Timak ano si Timak baka The Voice ay siguro aha hindi Timet agor ka no bigat ay damdama lang po after our program diretso kami po sa Cebu San Isidro ayan naimbitaran kami po nga ag-perform para iti victory party dagiti na nga baga po nga barangay official ti Jai kita ama talaga mo nga narambak ti panang celebrate da so tonight ada kami po ti Jai kado anda kami dagitay adita po aglawlaw iti Cebu San Isidro so di community center da and kun ano to community one community enter kabagyan Jayfulness ulitam Jimesis mo ta natabunan Jayfulness. Hello mga idol, kung FGD, good afternoon to you and to your listeners and viewers worldwide sa kanijan sa kanijan Sarmiento Gayam, iti Villasis Pangasinan, ti inag na kano, ti FB, kaputa kanayon kano amangag na atinagang ko dito programa yo. Iso nga may sama, iso na nga mapukpukaw ti lubong nan. Oh. Congratulations Gayam, kini daughter mo, Brother June, ani Jan Feliz, Pastor Serial for reaching another milestone in her life. We enjoyed a lot last night and thank you for having us to be a part of the celebration. Ajay, avon ti Tagalog ti
bird ken kapangpangan ti itlog. Ipon day dyan. Ti awag sa ti bugok nga itlog kat abon. Abon. Ibong. 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 Our pleasure to have you, Sir Emil and Ma'am Eva. Talagang di naman ko dyan na kung sino kaya ng special guest kat kung na I wanna see Kuya Emil in person. Kunana. Wow. That will make my celebration complete. Wow. Kita amat Kuya Emil, ha? Wow. You are completing the incomplete, di ba? You are making perfect of the imperfections nga kunada. So nga DMD. Siyempre, of course, nakita dati mental deficiency na. Please contact Sir Emil. Sir Emil, ayan. Tapno may kat, da kita'y sa gubanit. Sa gubanit, tapang panunot, kita riinain nyo, aglalo da kita'y dandanin, agsamal apo, ay, kumonsulta kayo kanya. Kasjay apo, tahaan nga masapul nga agsagabag karon ti lubong. Dapat naragsak lata. Anytime, any day. Anywhere. Naragsak ka lata dapat. Iso nga, naragsak kami na tata, dalata ni Manong Emil Madita, arobayan may. Anay bangal to yung Manong Enamak. And Uncle June, kablaawan man ni ipag ko nga Jessica Cruz, at natin mawag. Jessica Cruz. Nga ag-birthday ton bigata, Mirna Pastor Atoy. Ay, taga Villa Carmen. Pakikantayo man, no kwan, the happy birthday, Ilocano version. Agyaman ak, more power to your station. Mo ti Ilocano version mi dita. Anyway, basa mo dagi tay dita Facebook, tanu makaungat. Wana from Jemo Mika watching from South Korea. Hello po manong nembag aldaw kanyayo pabati po sa papa ko sa La Union from Gov Better Half. Ko naman igamit Selma FDD watching from Lipa Batangas. Kablawan ng Tipasqua via family. J. Esperanza West, Aurora Isabela from Ida Clinton. Hello po watching from Singapore from Remar MV. Wow, you see a lot of listeners. When? Aduda nga talaga. Nasa limo o tunog. Hi mga Lodi, galing nyo from Lizelle Agustin. Oy, thank you so much. Hello ka Ruba, nagagasat nga aldaw ti amin na from Roslyn Javier. Kung naman Ibela Aldama, hi po, good afternoon. Kanyayo amin mabalin pa request ken pakablao yaman nilakay ko ni Sunny Telan ken agita bunga ayan ayat mi ni JJ oray bengeg. Mahal ko lata kani bunso mi ni Gaya. Pakikanta po yung Sirok ti Pandiling. Una na. Naimbang malam watching from Mabalacat, Pampanga. Wow, you see? From Ina Rivera. Wow. Yeah, we are really worldwide, nationwide. Oray kapangpangan kaya maya. Ay, dati ibon kung kunanatan. Ibon. Okay, may sabi nga sunatan nga ratapo as dati man ticket ko medyo naragsak pasit. Kasla ko lang malaglagip. Dagi tayo nag-contest idirabi Margarita! Margarita, no me subas tan arriba que las joyas en el árbol me duran toda la vida. From the distance I can see you. As we sit there by the window, I can see your pretty blue eyes shining like Cholito Lindo. Ay, que lástima, mamera, de ver a Margarita que llorando está. Ay, que lástima, ser Emil, de ver a Margarita que llorando está. ¡Arriba, arriba! Cebollas la mesita. Cobrador, conductor Parker. Gonna get your pretty red dress and a pair of cowboy boots. We'll drive down to Sambalito and we'll dance at Tapacito. Desde aquí te estoy mirando, cara a
cara frente a frente, pero no eres para siempre, chiquitito, vente, vente. Oh, it breaks my heart, breaks my heart, breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Oh, it breaks my heart, breaks my heart, breaks my heart to see pretty Margarita crying over me. Margarita, Margarita, no me subas tan arriba, que las joyas en el árbol no durarán toda la vida. Kasi alam makikita lang ay nga babagat nga sumalsala iti Margarita. When kita nga beat iti kung kunada apo nga sasalaan na pasa doble dahito. Ay, kasi ay. Oh, pasa doble. Sa ano pasa triple? Pasa triple no awanti guanom nga nasaya at iti taltalon no medyo na lang na Triple 14 mo yung bagam? Pasa triple 14. Dati open and close parenthesis na. Aya. Mula da pasa doble nga sala damot ti pasa triple 14. No, kaya mo pa 4 plates. Saan? 4 kantos mo dyan kan ara no kada dyan. Okay, kung ano pa dito good afternoon Kuya Jun kan JM Kablaawan man ti amin nga taga Ricarte Norte kan advance happy birthday kini Eliza May in the July 3. Thanks, greetings from Belia Dionisio. Request ko man the baby kini Neneng Alpas meto tayen. Pasan. Aha. Amanong ating greet kuman na dagiti officials iti Barangay Salvador, lalong-lalo na kay Barangay Captain Sammy Sarmiento, ito yung kablaaw, tayo asawa ng Nora iti Barangay Salvador. Oh, good afternoon. Sabi ko mata, maimbitaran da kami dito tumad. Ito na fiesta tayo. Hi po. Babati nga po yung Barangay Malitaw. Fiesta po nila ngayon. Ako talaga nagdag-fiesta sa tayo. 74 na amin actually. May sama pa makipangan. Awam mo nga ro, ti mga imbita kanya ata. Aya. Hi po mga tananghali po. Babati naman po ako si Wilmar Ero. Pa-play nga rin po yung kantang 7 inches Ilocano song po. Thank you po. Opo. Teka lang po. Opo. Lang po. Brad! Kablaon na kami mamat nga damadama at tangag sing-singir. Itangal daw dito ay Burgos Ramon. Wow. Kaya nagyaman nagtiyapan nyo pa nagkansyon titugtog dati ita. Adalaga balakano kat tiga sa nangabakmat nga kagawad J. Balwarte. Santiago City, it's me Jeff Long time mga idol. Sino ko no dyan ang abak? Balakano. Di ba kinantaan ti jingle ajay? Ajay ngay kagawad di sonan sa. Man. Idol, pa-shoutout man Kapitan Leofin Pascual. Congrats at ang buong kagawad. Jeff Benavista, Santiago City. Wow. Thanks, Idol from Lizelle Agustin. Okay, move on kung nada kada kita'y daduma apong nga napagasatan iti election ta itatay ital daw ti umunang aldaw ti panagtugaw da. So once again to everyone agtugaw itata anyaman iti pwesto yapo ti barangay. Congratulations and good luck. Iti political career yo. And Kuya Jun, damag lang no niya ti i-search iti FB. Ti FB ta madikmat mabirukan ko na ano dayjay damdamag ti kapsat. Salamat. I-search mo ti JM Pastor when 4-decade duo Karuba. Ayan, makita na kami iti Facebook Live. Ayan, nakadagiti online tata. Thank you so much. Ken sino pwede kita dumabalong, madi makita tayo unay. Itoy, from Robert Balboa. Naimbangal daw yung idol. Kung na. Kung naman ni Evelyn Morales watching from UAE. God bless. Shoutout naman na po is La Family. Dito ay Magaspak, Heron, Tarlac. Uy, kung gadayo, naimas nga pangal daw tayo. Amin na po from Jefferson, Isla. Wow, thank you. Ana. Thank you kung ala. Ay. Siguro ka man. Dati nag-message nag-PM kanya ito yung mismo number ko. Apo, dati nag-PM iti cellphone ko. I'm sorry. Kung awit na batik. Tatay. So nga kumabasa dagi dyan ito mga messages yo. Dati ag-tetext iti cellphone ko. Okay, once again, sorry. Kadagajag tetek? Nag-tetext kasi may sala mga mensahe. Ay. Katulit na miya po. Damdama lang. Ito no second set iti 4 decade draw. At dati mga ganyo. Dati
grand winner iti Ramon Got Talent. na nanganti apoy. Wow. Kitaan nyo man. Mga ganyan no kasano nga mga isunan ti apoy damdaman. Okay, Kadto sila ang na po nga minutos kasagbayan iti alauna ti malam. Dama kaya po nga dumdumngag iti kalatakan na programa tinterot Cagayan Valley. Adda kami manan dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamin. Kantua malipatan, usok ti kinayawam, oray no kaano man, sa din naman adumanunan. Adun nga papalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y tinakita, akasken ka ti kinapintas. Semuti nakaayayo, adae ganda itakalid mo, aglalo no ipaludip mo, tama-tama kasbituin ko, tilaeng idawdawat ko, baring nuwag sarak tantong, uray laeng no dakulap mo, tiinak maalamano. Panak may maisak at daka na sisirmatak rugyak na tindagara paap akas tayo daka tidenak ikakumana palusan siyak met nagtatay panawam urayak tuman ang asulyam diragsakuan at tunday. Nakaayayo, aday ganday takalid mo, aglalo no'y paludip mo, tama-tama kasbitwen ko, ang idawdawat ko, parang no agsarak tantong, oray laeng nuda kulap mo, dinak maalamano. Panak may maisak, adaka na sisirmatak, rugyak na tintegara paap, akas tayo daka tridenak, ikakumana palubusan, siyak mat nagtatay panawam, urayak tumanan asulyam, iragsakuan at tunday. Panak may maisak, adaka na sisirmatak, rugyak matindagara paap, akas tayo daka tidenak, di ka kumana palusan, siyak met nagtatay panawam, oray tumanen asulyam, iragsakuan at tunday.
Ngorti, sonata na palwan, sir mata, apoket. Good afternoon, kini ka anak ka Venus. David, dito San Sebastian, ken nakadagiti katuan na dito balay, Nikki and Baby. Of course, dagiti ka anak ka pa DJ Norte, ni Sir Jojo, iti director iti Jet Montessori School of Ramon Incorporated. Ken kasama kini baga nga ni Odessa. Thank you so much for coming last night. Aha, kat ko na dito. Hi kuya, greet man po si Maria Teresa Petines na nandito sa bahay at nakikinig ng programa ninyo na hindi pa nakaluto, nakatambay na. It's me again, Mary Ann Seculias ng Cordon. Para ko eskapo ng kantang Sukiso, kunanamat. And naimbag nga daw yung manong amakan Uncle John. Kablaw man, nagito yung nakaila dito balay nga agpapausaw. Tanabartak da dirabi nga na pan, nakiblow out, jay balay you Uncle. Tatay Ray Pastor kan Gabriel is me, Mirna Pastor again. Wow, ay kat ating nga oras siguro na usawan ta mutan ata tatay pa bigat. Aha. Oh. Ito ba Ay, o sige. Nieves Redulfa, good afternoon mga idol. Watching from Brescia, Italy. From Chessy Sanchez, mga idol, ay permea nagtog dito pakablaman dagiti Sanchez family dito barangay Amulungan, Santiago ng Rona. Kinilakay ko paano agpalaing kalakay ko na watching from China. Oy, ngarod karo ba 5 minutos kasagbayan iti alaon na ti aldaw kaditit minti mo nga sonata agsubli kamin to kalpasan ti sa mga palagi. O ading anya katinagan mo, di kad mabalin ama aman tuino mo, nagpintas kitin day tadwa kalid mo, adang gayan met napo daw ang ipen mo, nagmayat ngatan nga aprusan tabuok mo, nakasilsileng agaya mo nagbanglo, nagtundiris kitin dayta agong mo, anyan nga labaga dayta bibig mo. O ading anyan nga nagpintas ka, iperin mo man tanarimat amatang, imaskat mo man dayta barukong mo, nagmayat ngatan nga agkanta bibig mo, dayta takder mo kaslaro sa naroses, nakasure ka pa'y wow nagpudaw tales, dayta isem mo kaslamang awis, agar arapa apak amakili lips to lips. O ading anyan nga nagpintas ka, ipering mo man tanarimat amatang, imaskat mo man dayta barukong mo, nagmayat ngatan nga agkanta bibig mo, dayta takder mo kaslaro sa naroses, nakasure ka pa'y wow po daw tales, dayta isem mo wow kaslamang awis, agar arapa apag wow amakililips tulips. Ngarod karo ba agsubli itadda kami manen kalpasan ti sa magmamano nga palagip. Stand by.